Yazi kunento engingayi-understand. Impahla zakho everyday nangizivasako ziba nama-lipstick la. Kwenzakala? Nanginganadaka la. Nginama-lipstick. And mina angi-charge mina i-makeup. Uzibuyaphi? Mana yini le wena usilelitsaka wena nalo mbala losukuthula la uthi makeup ne lipstick. Ngiyayazi makeup injani, ne-lipstick ngiyayazi. Lelitsaka lathi linjani? Ngiyalazi linjani. Lenhlabathi yathi njani? Yeah. Uhlukile. Kuhlukile. Vane kwenze njani? Vane sambile phela ngisho setendleleni bani basibulisa bafuna kugonana. So wena ukhamba uhagana nabantu, ugonana nabantu wena? Umuntu makeda vula tandla simgone manje wena njalo. Awukwazi ukulochisa umuntu kuhle ukuthi locha ma unjani, ujame distance. Kusuke kungasingimi lolochayo, kusuke kunguye lolochayo nje ufika sekavula. Manje nakalocha kufuna nesifubeni sakho. Kanti ihagi ifuna iphelele ku ngoba obvious utawufika esifubeni. Kosu uhage kuhle so uthi hi. Angikwathi mina lo mina ijealous lengaka ngiyayicabuka emhlabeni. Ngiyathi nje ngeke. Manje So wena ungahaga umuntu uthi hi uyamhaga. Yeah, uhaga kuhle so uthi hi. Njalo umshayisa phela lokho. Lokho akusona. Wena ufuna uhaga abantu bakakara libachiya ama-lipstick la emfubeni zenu. Cha, ihagi ifuna be comfortable. Comfortable yani uhlangana njani nabantu bendleleni ongabazi? Uzokwenza ama-comfortable la nje nama-lipstick avaswe ngibani ama-lipstick lawo? Umuntu uyamgona kuze afile ukuthi nyano umgonile. Yo, mhlambe ngiyabhudanga nje. Anje ngiyabhudanga. Ukona umuntu azazizo ukuthi umgonile. Yani vele sizathu silento ukuthi ngikubambe uve ukuthi ngikubambile. And then besitawujike emoyeni ngabe singafuni ukuthi ufile ukuthi umbambile umuntu. Ngoba vele kwendelwa ukuthi umuntu uve ukuthi umgonile ayifile lento ngekhathi uye ukuthi ngitshela ke into leyo wayiwenza estradeni kuphela. Ngidayina nabantu. Yama comfortable la wayiwenza estradeni kuphela. Lo nawe ngiyakuhaga. Okay, asibali ke wangaka kangaka soloko mina nawe sathandana ungake kangaka. Cha phela wena lamalanga ngani wena la endlini uvuka ukhahlele ingubo ngelinyawo ubusekitchen mangivuka mangesanibona usisho so ukhuleka kakhulu nyalo yabo lokunye sokulibele manje mase ngiphumele ngaphandle ngihaga abantu uyabuya futhi wena uyana. So wena uenjoy nje iattention oyithola ngaphandle ukuthi uyahagwa wena nguvilakazi wena ukhamba lapho utosa imfuba phezulu. Angi-enjoy ukuthi ngithole ngaphandle. Ngi-enjoy ngoba vele itholakala lapha ngaphandle kuphela endlini ayisekho. Indoda echadile wayakhamba ihagana nabantu. Mina mabafunda amavayo lapha azange bayibalele ukuthi imahage no more they are prohibited hated